will fly. Ya guys, balik lagi sama gue Fakri Auto Gaming ya guys. Di channel kali ini gue akan kasih tahu tutorial cara download The Amazing Spider-Man Agent of Time ya guys. Ya guys, kita langsung saja. Gue udah ini ya guys, kalau kalian mau download kalian bisa download di link deskripsi ya guys. Gue udah selesai nih downloadnya, gue langsung tinggal ke zippernya aja guys. Nah guys, gue langsung ke download. Nah ada ini guys, Spider-Man Agent of Time ya. Kalian ekstrak ya salah guys, ke memori perangkat, lalu ke Dopin MMG, lalu kalian ini guys pencet tanda tambah ini guys. Kan gua tuh udah ini guys, udah ekstrak guys, jadinya nggak perlu lagi. Lalu kalian ekstrak di sini juga guys. Pas itu kalian tunggu sampai 100 guys. Kalau sudah kalian bisa apa tuh ke Dopin MMG ya. Nah langsung ada guys Spider-Man nya guys. Ya guys, gue baru ada 3 permainan, The Amazing Spider-Man PS3 sama Spider-Man Agent of Time PS3 sama Kamen Rider Wizard PS2. Ya guys, gua belum mainin dulu, nanti video berikutnya gua akan mainin Spider-Man Agent of Time ya guys. Gua belum tahu misinya guys. Ya udah guys, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, bye. Welcome back to my video besok.